Assalamu alaikum dostlar, ben Carlo U. Bugün işimiz. Bugün biz Minecraft oynayımız. Minecraft'ta обычный mirimiz. Bugün biz Bulmuş Buranın ikinci serisini sürетін bolamız. Biz ketті gelдiyse o biz önümüzde değil. Size lokkamın ikinci seride. Üzmeyeyim o. Bravo bulundu dostlar. Şimdi neyle bulmuşlardı olup gidelim degендей. Ben bulmuş onu bay bakayım ne bilsem onu. Бәрібір мен үйге кіріп кете беремін. Бәрібір өзім документтен бар ғой. Достар, мынандай шықты документтен толмаса, мәжбүрлеп толмағаса, егер сіздерде не пайда болар екен, осындай хук шыққан екен. Егер документ толмаса, адамның өзі толмаса, сол үй болар екен, өзінікі болар екен. Кімкі болса сонікі болар екен, документ толмаса. Көріңіз болды, содан мен документі толмады, өзім маған қайтарып бере салды. Басын жағынан айналып кетіп жатыр. Жама шаршап кеттім, біз жаман. Жаман басым айналып кетті. Аяқтан нелермен банк болып. Осы бұрында мен Ё-моё. Достар, kanalımıza devam edip basıyorsunuz. Biz kanalımıza geldik. Ikinci sırada biz Bomş'un üçüncü sıra çıkardı. Sodan ben şaşırıp gittim. Burada dostlar kanalımıza abone olun, like basıyorsunuz. Ben bugün ben Carlo Uz sizlerle boptu. Biz kanalımıza abone olun, like basıyorsunuz. Telegram'a abone olun.